Hakasngi kabaka Khasi Students Union KSU South Khasi Hills District Unit kalapan long ya kejingkenra barjala hakathan majai kata hak arpau tering nailar arja arpusan kani keseng kala lap ya ki babun kidukan ki basyong dagi barjala bat bandandru ki bakhang hadu ban penlong yo samla ribok star lingdo president ban therting ya Khasi Hills Autonomous District Council Habakran sikilat pathai kubor usam la ribok ulang bakan mentoy ayu ya Khasi Hills Autonomous District Council ban wan khenra barjala hakani kathan dakaba penbena paj ba sai kedar ya katarik kebakinwan namar bawat makiru kiba khlam penbena ya ke jingwan khenra kila don kibre kibala khang lupa ya laki dukan Nalor kita ulang ru balada ka dan shisha ka jingtmu ban le ekani ka kam na ka banta ka jat bin rio kidai ban wan sendat ban penlong ka jingkenra om ban penbena paj ba ya kali yang dipulit kilawan ni ban penhut ban pensange engi kiong bakin sawan ha kata ka arpu artarik kata la shisngi haba ka district council kanwan ndre nga sutu bakane ka jing deko jing district council kami yang nongrim khendiat ru beriawan ha kata ka arpu art namar kan dan jingmut ayu ban wan khenrai gi dikhar ki bon sa illegal ha ka jaka jongi katba ban penbena paj ba pat syai ba arpu ar kata ka district council kanwan berlah telah dei bagi beri kin mi nang ni kin ri tang apar mau kita ke district council arpu artarik kin nomlak chu ni Tuat mangi bakalam pentip ya nuru kila lik ke information kila don kibriu kibun bakang dukan. Dan mereka syukwa ban ong lada pikwa na banta kari bejai benriu cumi sengap wan sengap kenra. Nilek district council bandawa bakan wan ke district council bat ni KSU sisni tambang ngimbit ban penbenayan nuru kani kan long surprise inspection. Namar ngimkwa ban dia thak khubor ban ayo burom mengini lek kenra kat baki dekhar ki badan ni kelak petlut. Bawat tang bawan mangi mentar ngitip bikin bersyu. Barhaga ju kopor ngaken ma hu usnem arjal pulai ba Danglong si emu peniai nila awan ban kenrai ketika wei kedukan jong ti warjri ni sutu bagade benami buat syukam bagade jong u berharga juga kesini nila de ong atau sini bung tu karena Rajasthan udi benmi no UN suami berharga juga pon re habang awan biang mentah ada jong khamat ni ibu syong haju henry lapen engi ong bang lapoi sekene ke jakana du usnem kendai pulai de jinglongo balai na du kendai pulai mdon bui batangi akot keselar mdon Teh hagi jing shisha la da uyak kat kumka ai ni di no sok snong pura jong ni kamajai. Teh halo kata kan urim nalo jungi kaseng. Ya piru ti warjri ngi kwa ban ong la da pidang bu biang ni utu en suami hang ti haja ka jong pi piru pin se tengku ngi kaseng. Hanang ni sikmat ni dawan khenra min khenra syu ngi dikhar ngin khenra ki khasi ji babu ni dikhar. Kata ngin pentolan ok isu ko ba compare ko kumoi pa. Kata ga jing maham ko bateng na kali kaseng. Bak sa sisin ngamaham teng ngi babun sini. Baki dai men pek bahang iso ban ai khublei ru akin sordar jongka majai kila simpia ha dia dai bakade ban khanrai gili dikhar ten rei ka wei ru ngidang yo ban be ba ong bai gidukan khapsmi ru la de be rei mentan ngidang lap yang ni bu syong ten rei ka i gade ngasno ban suai khubor kruo epi kum kinok sensasnong ba phim dai benting ha bala be ki dai ben mi ba nagal yang kaseng ni pentikna batang hadis tayo arayo nginwan beng bala da ngilap i gitu ngimat tikho ya kabor ka an kila ban set along yang ni nilai namar ba Mungkin nanti bangia ya kaan ke badai, ba omdan ba klan bor hakmat jong kaan, la de ke district council jong state pilaksanaan ngi de kinong implement jong kaan. Bat ngila bu ya ke jing maham ba lesi la sha lesi ngi ne hadin sitayo ngi dia, la de ngi i gitu kidur khmat kiju ni thalai. Ni hak ban ya pen ibon lesi la de ngi tu ka bor kaan ya kalian pulis apa kan. Nomor ngila de ong haki bangim sya syu. Bat kunju kinong khapsmu kidon jing saungut bangila de penting. Haino nang ni na po snong majai ada juga por kidon pat lai kli ki basong dukan kita kidi kidi khar banadu nang thina Rajasthan ada juga por kumbla keren vice president dan kali yang jongki udon uwe bakam me ki kumu nong yalam jong sing halang bong jong ka UHM te jing longo ang ni kli bana mar ba ka UHM layasno itu gi hendreu seng ha ka ba belik dawa nang district council ban pentikana ya ka song sok sok sai chani ban ong bania khanrai kita kidi khar Kato kisiti ni dang yoi berke district council kan sawan ha arpu artarik berkita ki hendreu seng ka ba ka UHM FKGP berkiwi-kiwi ki don lang hang tu ki hendrei ke i jing lango jongi banagan yang juki ki ai ke city ke district council bonwan khenra hendrei haba ngiwan swangi ka seng ngilap ba dei maki pat ki ban pelek kot pelek slai du karna du na Rajasthan te kene ki jigeli kami ba haganu kadur pi e gari bo jai benreu ba haganu kadur pi kwa bendon ha ka setri jo ka seng balang te dei halo kene ganong rim na kali yang jongi ka seng KSU South Kasil nadu tengar sidu silang ngim ju kwa bania sok begini nginu kiseng lagi dai muna kiseng bahalang ki bania don rengkat bar ngim ju kwa ngi kwa bania la ka jong kalenti namar teng teng ngi sotu ki don kiseng ru ki bisu kwa benri tengen na kisitri jong KSU tenaga yang jong ngi sotu hi kumunung alam ngasutu bangi rang ya kalenti ke badai ya kalenti ba khoi ngim kwa bania sok beno
bagi jing klan kam syong hi jing mun pa ngile tang maroi na kaliang gaseng nan ni chakmat ladang ye tang khu ru bagi seng balang kiwi ngi la long ki balak koloi bat kade ke jing penbana na banta utei bor shadap bau shabi jong artli ki dukan jong pi ngila ra mangi gaseng balada suthu ki don kam ini shabi wan mi hapo shipos ni hapo upis jong gaseng hapo sora ba ngin snow thu ke iklenti ke ba pi mot piwan ban pli dukan chani na du na boy bada gaju kapor pibu iki dikhar ki bandadu Rajasthan nagaliang jungi gaseng hapo shipos ni ai por ya pi wan shim shabi na po upis lada pi wan shim shabi na po upis ada ju kapor ngangalo kumu dukhot jo ke eksif dorbar hima jong hima sora ngila ban sis na sundan di dukan jo ki binginum ai lachu kata kade ke jingkren syai na man nagaliang jo hima so wan chani ada ban pentip kane kade ke kamram jo hima ngi de ki try kendau try siap akan ke jaka ngila ban le akan ngono kopor ban kendra Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya